desno! Desno, desno! Bili ste nesrećni! Mi molimo državno rukovodstvo Rusije da čak i ako naše rukovodstvo, takozvano SNS rukovodstvo, ne spreči ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, da udare veto i da nam daju bar mjesec dana da sklonimo ovog izdajnika ako ga ne sklonimo večeras! Tako je, večeras ga sklonimo! Rusija, Srbija, Rusija, Srbija! I da mirno gledamo najavljivali ovaj veličanstveni miting. Želim da se zahvalim profesoru Dejanu Miroviću, profesoru... Popri na digli u kafiću, dok je čekao mene. Opet branimo Kosovo. Snajperi ste namestili. Njima je naravno cilj da šire svoj uticaj i dobar imidž Putinove vlasti u Srbiji, a pored toga oni koriste i ekstremne desničare da šalju poruke srpskim vlastima da ukoliko one nešto učine ili ne učine, da oni imaju instrumente i mehanizme kako bi ih na to primorali. Samo treba da nam kaže za koliko je prodao Pećku patrijaršiju, koliko ceni manastir, jer je predsjednik izdajnik i Njihova snaga za destabilizaciju tih pregovora je jednaka snazi volje Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića da im to dozvoli. Pritisak potencijalni ekstremno-desničarskih grupacija nije toliko veliki. Oni imaju ograničene uspehe u mobilizaciji ljudi na proteste. Generals of Kosovo are on the ground. So